Bravo tijesto. Bravo tijesto. Vi kad još u peći ispečvala. Navijajte, dobri ljudi. Vidim, brašna je mnogo. Ajde vi tu stavite to. I ovo je jako puno. A i ovo je previše. Pa dobri ljudi, treba li vam dukat? Ne treba. Ne treba? Evo, tebi jedna vrećica. I tebi jedna vrećica. Jeste zadovoljni? Zahvaljeni su si, Marija, bako. O, navijeke, moja učice, kako si? Dobro, bako. A ti? Dobro, isto. Bako, mogu li te nešto zamoliti? Dobro. Učiteljica nam je rekla moramo nešto napisati o kruhu, pa možeš li mi nešto reći? Kruh? Da. Prije mnogo godina, a i sada postoje krušne peći. Da. Bake za dan kruha, krušne peći, peku kruh. Da. Na kruhu se još označi križ, navde je Božji dar. Dobro, bako. A sastojci za kruh? I sastojci kruh? Pa da. Dobro, brašno, voda, sol i kvasac. Dobro, bako. A mogu li pogledati krušnu peć? Da vidim kako? Možeš. Dobro, bako. A to ti je jako stara krušna peć. Dobro. Evo. Sve, ispekla. Pozdrav, majko, evo da se ne opečeš. Pozdrav. Hvala, bako. Dobro. Doviđenja, bako. Doviđenja. Svaki dan dobrota sjedi kao dobar duh, svakodnevni kruh. Zahvali Bogu, slatko ga jedi i znaj koliko vrijedi. Kad kruh te priče posjeti, njegove se sjeti. Znamo nam je svima koliko u kruhu dobrote ima. Zato često kažu za čovjeka dobra da je njegov duh dobar kao kruh. I vjera te uči da zlo dobrim vraćaš. Ko tebe kamenom kruhom da uzvraćaš. Ajde. Ovdje sad ne stanu svi. Hvala svima što ste došli na ovu našu priredbu. Hvala mama što su pekle kolače i kiglice. Sad bi zamolili svećenika da blagoslovi hranu prije blagovanja.